Okay guys, abantu benshi usanga bakoresha MTN ndetse na Airtel ariko ntago bazi ko ushobora gukoresha internet y'ubuntu ukoresheje izo sim card. Ese wigeze wumva ko ushobora gukoresha internet y'ubuntu? Ubu sinzozi. MTN na Airtel bazanye internet y'ubuntu ku banyarwanda bose. Reka nkubwire uko wayikoresha. Murakaza neza kuri Silimuka-Tech, umuyoboro w'ikoranabuhanga wa mbere mu Rwanda. Niba ari ubwa mbere tubanye ndagusaba ukande subscribe, ukande like ndetse ufungure n'inzogera kuko ibyo tugeraho byose nimwe tubikesha. Akanya gatoya nkwereke uko bikorwa. Welcome. Guys, nizere rero ko amaze gukora subscribe, wamaze ukanda like kuri iyi video, nkwereke uburyo ugiye gusezera kugura internet yawe ukaba wasevinga amafaranga. Rero tudatinze reka nkwereke uburyo bikorwa. Uraza winjire muri Google Play Store. Aha none wowe ikintu urakora uraza kandi hano unyura ugiye gusacinga ama application. Aha noneho uri gusacinga iyo bita TRV tano. Aha TRV tano tuyikirikeho. Aha none wowe muri izi application zose kugira ngo nkuhe application yizewe uraza urebe iyi ngiyi iriho kano karango ka TRV tano. Aha noneho uze uyikandeho ino TRV tano. Aha noneho ino TRV tano murabona hano hantu batweretse aha ibintu biyigize cyangwa ibintu biyiranze. Aha hano barakwereka ngo add the new server. Nyine urabona ko hongeyemo amaseva menshi. Aha ahandi hano barakubwira ngo performance improved, imikorere yayo yaravuguruwe, no application igiye kujya iguha amamega. Aha aka gatatu rero barakubwira ngo fix all problem cyangwa nta kibazo ishobora kuguteza. Mbibutsa ko niyo ukuye application kuri Google Play Store biba bifite amahirwe menshi yuko iyo application yawe ikora neza, mu gihe izindi application zose ukura ku mbuga zigiye zitandukanye zitari Google Play Store zishobora kuba zaguteza ibibazo cyangwa zigatuma hari amakuru y'amacano yawe izo mbuga cyangwa iyo VPN ishobora kuba yakinjira. Rero iyi ngiyi irizewe kubera twayikuye ahantu hizewe kuri Google Play Store. Aha ikindi kintu hano wareba, aha hano hepfo urabona ko ino application yacu barayiretinze. Application yacu iraretinze, urabona ko ifite 4.7. Aha urabona ko application yacu yizewe. Noneho wowe ikintu urakora muri ino application uraza ukande open. Aha ino application yacu uraza ukande open. Mbibutsa ko ino application itanga MB cyangwa megabyte kuri sim card ya MTN cyangwa sim card ya Airtel. Noneho abantu bazaba bayikoresheje bwa mbere uburyo ikora neza, iyo bahariye bakubwira ngo urebe itangazo babe baguhereza icyo bita bakongera isaha yo kuyikoresha. Ubwo rero ntibizajye bibacanga. Aha reka dutegereze application. Aha noneho nugera hano handitse ngo notice cyangwa welcome kuri no application urakanda OK. Aha noneho nuba udakoresha Telegram uraza ukanda later. Aha noneho urabona ahantu tugeze. Aha hano hejuru hari utudomo dutatu rero. Aha urabona hari kuyapudetinga ama TX, ama clear data, ama Telegram, ama Excite. Aha sorry gato, ama Excite. Aha wowe ikintu uraza ukore rero uraza hano hari akantu k'umubumbe. Reka nze nkabereke neza. Hano hari akantu k'umubumbe ahangaha. Aha uze ukirikemo. Aha noneho urahita uza hano haruguru, hano hantu ho gusacinga ahangaha hano hejuru uze usacingemo rwa cyangwa bishatse kuvuga Rwanda. Numara kubisacingamo rero bari bukwereka ahantu handitse ngo Rwanda megabyte 300 kuri Airtel, Rwanda MTN ndetse na Rwanda MTN Mango 4G. Ahangaha rero uraza ukirike kuri Airtel 300 kubera dukoresha Airtel. Aha ibi nubisoza rero, aha se nusubira inyuma ukande hano hantu handitse start. Aha urabona ko bitangiye kwibara, noneho utegereze gato ya byiconnecting noneho bibe connected. Noneho ubashe gukoresha internet y'ubuntu
bidasabye ko ujya ugura amamega inshuro nyinshi bigutwara amafaranga. Nizere ko rero wamaze gukora subscribe kuri Sirimuka Tech kugira ngo hatazagira ikintu na kimwe uzajya ucikwa. Ndagushimiye wowe wamaze gufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona notification za buri video dushyize hano kuri Sirimuka Tech. Ntukagende udatanze comment, ndetse ni n'umuco mwiza gukora like kuri iyi video. Urabona ko rero byamaze kuba connected. Sorry gatoya hajemo advertisement. nari ngiye kubereka. Urabona ko byamaze kuba connected. Rero nawe nubikora bigakunda ugaruke udushimira, ariko nizere ko subscribe yo wamaze kuyikora. Reka tujye ku mbuga noneho nka Facebook, noneho mubanze murebe uburyo byakunze. Turakirika Facebook yacu dufungure. Facebook yacu murabona ko twamaze kugera kuri Facebook. Ibintu byacu byakunze, ushobora kuba wabikora nawe bigakunda.